Ia ia le alofa ma le anga le lei o le tua i le nei fiafi. Toi whaatalofa atu le tātou Pōkalame le tana noa le uso i ana pa anga masani. Ia ma se fo i au na tofi le tua ma le loa loa o Samoa i ana tulanga whaalupe. Atalofa atu ia te uto umalava e le swafa manu malo Yesu Keriso na tātou walii ma le tātou whaola. Ia whaatalofa fo i le tātou ekalisia le nei fiafi. Sunga le whaafengai ngai asabea ma le whalitua whaalo e mese fo i o sunga i toi ina ma whalitua. Sunga i ti a konu ma whalitua mese loa loa le tātou ekalisia. Ia whaatalofa atu ia te o il swafo Yesu Keriso tātou walii ma le tātou whaola i le nei fiafi. Ia manatu fo i e whaatalofa atu le nei fiafi tonu o mauta ngase ngase. I lato uma o loo ta otoi i mai ese o le tino ia o le talo le Pōkalame ia ileanga le leo le atua ma le whaamalolonga ia ale atua ia te autou i le nei fiafi. Ia le ngata fo i lea whaatalofa fo i tono ai whale pui pui ta māti nā uso ma tua whaafine o lo whaapea ona nofu salai ona o vai vainga fo i o le soifuanga. Ia avea ia whaasalanga mama e whaatong whola ule ia i soifua. Ia ina ia malue mo Yesu, alu mo Yesu te maua ile file mo moni o lau langa. Ia nei fiafi. Whataro whatu lau sunga pa. Alo soifua, sunga tuina. Alo tawa tai malo hot soifua nei fiafi. Alo fule wha malo si mai tātou Pōkalame nei fiafi. Leli. Ia. Ia manatu fo i ole autu lava male wha moe nei Pōkalame ia o le toi avele o le tuspa ia i le pulela ona ua o le pasili pe aisea ia peia ona tausi le fia ia ua tele mea fou ia ua tele fo i na ngana fou ua tele fo i maisi mea le tau ona ia i tono o le lotu o le tua ia na tātala noa Ia. tātala noa i le whaalaina o le tangata Yes. ona ia po le toi fo ta ina o le tangata po le liua o le tangata ona le o te tali tonu tasi le whaapita au te lo tupu nei o le mawhai ona i lole lei ia pe whaolaina uma tangata wa e tutumu e kalesia ia whapena po tātou e kalesia tātou te le loa pe whaolaina uma tangata pe o le atonu le mele so se kalesia la o le pesili la pasta Reverend Lefiaf e whape wheo nei loa e se tasi o ia ua whaolaina moni lava o ani whailonga e loa ai o se keisiano moni a se tasi i le ava male whaaloa Tēngo le, siri, e sunga ia te langona, te le o tala tuspa ia i le nāna mea. Ia, te masalo le ale mawhai e tā uamal tātai mi ona whaatanga ina, tātala no isi mea marava. Kele whailonga tele ia tala no atu i mea whai ngofie mamana tua e tangata i leo langa ia so uma. A whaapea o oe wo e whaola ina. O ani whailonga e te iloa ai o e moni lawa o whaolaina. O stasi ua whaolaina moni lawa. Pua ave ma kerisiano. Ia o fsili awa ia ke whimana o e whangwhang matu umail tangata ke fsili ai e whai e lau suenga o e lava. Ia e whai e lau self-examination. O e o kerisiano me mua. E te alofa i le atua. O le tangata o whaolaina. E natural lava le alofa i le atua a mai kuspa ia before ai le ave tātou ma kerisiano sa whai tātou ma fili o le atua tātou te le mana na o i me mana o i le atua tātou te le fia e me fia i le atua o le vaenga lua a whape te alofa i le atua o le fsili e te alofa i le upo le atua wa e alofa i le atua e te alofa i ana fionga a whape ala i estasi o whaafonga mai a whape o le ailang kalif side o mo fe ia ile ava noa pe o lona winga atu e whaafengo fie e fo linga maila e le o eskerisiano langa o whailunga mua lavanga langa ia le mea wa ia so nei fo linga mai o stangata whakerisiano ina
pe o whaunga ren karango e kako last week so ngata whakiusiano ina tautala ngana ese o se kasinga o mea piko sili o nga le a inga ma o nga tuspa ia e le se whailunga ngā stangata ua whaola ina o se tautala i ngana ese o ngalawanga ia nisio e ka le sia a le tuspa ia e le aise mea whapenga so a whape o whailunga la nei e loa e oe e pe loa i au ma so skeu siano o au po oe po tātou ua whaola ina olea e te alofa i le atua, e te alofa i ana fionga, e te alofa i le e ka le sia le atua, pe on whaku o seu whaola ina, e te alofa i mea alofa i le atua. Awa mea alofa i le atua, alofa le atua langa i ka le sia, e alofa le atua langa upu. O ia te oe winga ngā wa e fefe te anga sala, wa e ka u whasa mua o le ola whapai ina, sanctification, le peso o mai esko ingo, o le ola whapai ina. Wa le stangata e whaola inga, a e ola lava le olanga kuai. A whapevoela wa e whaale tonu lau savalinga po e pa uma nga sala, e wavenga e koe sa ili whaamanga longa le tua. O whailunga o mga mawinga nga e loa ai, o se tasi ua whaola ina, o se tasi wha kirisiano ina. E ole si mea, e te tō anga e ke alu luk. Maso se whaatasinga lava tangata o le atua e ui lava e leo tangata uma e o le loku mko anga le loku e o wha kirisiano ina pa e le se me ka o se kirisiano ka whao e le alu le lotu o kirisiano lava ia e alu laise alanga fwel whatununga na alona ali a oltu ua maa futu whaatasi o le si mea ma le mea ma alusi lava leo e te talitonu i folfolanga i Yesu e te talitonu i folfolanga e talitonu i awhionga a le ali e o ngai ai le anena e ono tolu valu il fast food ole a whapela e kaua whai uma ukala inga tala noa tu e asione i se upse kasi ole whailunga le i loa i se tasi ua whaola ina moni lava ole tutu mau e kau e se tasi o doctrines e theologians ole perseverance of the saints ole tutu mau o a me tutupu e ke pa ua e koe ku e te vai e te whamalosi e te le ato o tua e te nau pea ia e a tua e ui lava kau kwheo kia kau kere a koa awa ia e tātou le nau ngā tātou te fia ola sili ai mo le tua e le whapere pa u e pa u a ia i loa toi tu e pa u i le pa u ale popouli pa u atupu a le pa u ale a i le e pa u pala mea whapena e le tu mau ia iskangaka e le o se kirisiano a o le tu mau la lea e le whaalongolango so tātou le lei po o so tātou malosi a whaalongolango i le whaamaoni o le ali ka inga la pela o le anena e ono tolu sifuma le iwa mai o le nei fo i le finangalo o le tama o le na awina mai ya o le al finangalo o le tama ia le mau lava se tasi ua ia fo ina mai a tea a ia a o te toe whaatuwina i la tau i la songa taanga e lua la mea marolosi e peise ele tala le asione o le mea mua o le finangalo o le tama o le ale le kala Yesu fa mai o le finangalo le o le tama nga winga mai o le ia le mau lava se tasi e mafaufafu la me funga ku fatu so la pe a faitato mata opsisilia on dan sisi o le tele o mea o kele mka opsisili e whaalangolango uma e mta opsisili lea o le theology proper o lo wi loa le o le atua ka ingala o le atua le wei le atua tamale alo malangang pa ia fa mai lo kala le atua le alo fa mai o le nei le finangalo le tama o le na wina mai ya o la finangalo le tama ia le mau lava se tasi o ise so se tasi ya no nga le mau se tasi o e na ia fo ina mai ya te mea whaatui o le lotu o le mea alofa a le atua i lona alo e whaalangolango la i le usika ia Yesu e iai la lava ngoa e lusi e kako pea whapeu le usika ia Yesu but we're talking about something e le mawhai ona tuku na o lava tātaru e le usika inga Yesu lava whiawelang whenka Yesu nga usika i olea o le mawhai o nga mau o stasi na au na mai el tama mai rola ia lea
o kala kusipa ia o le finagalo le tama ia le mau sesi o ena ia foʻina mai ia tea so o le tagata la ua faaolaina moni e iai uiga na ua uiga i uiga o iesu mai faipuga kolokasi ona fetalai atu lea o iesu le ioane e 8:3 mai ona fetalai atu ai lea o iesu ia iutaia ie ua talitonu ia te ia fai mai afai to te tumau pea i la'o mataupu o uso o moni outou e iloa foʻi outou le mea moni e tuʻusa'oloto foʻi outou e le upu moni o lesi fa'ailoga lea o le tagata ua fa'akeusianoina o lea o le tumau mataupu o iesu laga ua vai me keusiano ae fefe le kusi paia ai me kakaloku ae fefe kago le kusi paia pe fefe fa'alogo le upu o le atua what we call them kirisiago but to be honest in the strict meaning of the word they are not e leo se keusiano laga foʻi o le tagata ua fa'aolaina po le keusiana moni e iai ia uiga ia fai mai tumau pea i la'o upu moni makala Iesu afai to te tumau pea i la'o upu moni o uso o moni outou oiga afai kokumau ia o a'ooga ma la'o upu ma a'o mataupu o keusiano moni outou ua fa'aolaiga moni lava outou kou ke iloa foi le upu moni e fa'asa'olotoina foi outou o le tulaga foʻi lea i le tagata ma lana savali yes balaga o le tele ona isi foʻi i tagata e fa'alogo i la ae lē faitau le tusi paia ae a faitau le tusi paia ogaoga iloa sa'o ia le o le mea tatau vai yes oga le mea o tupu aso nei o mai tauina foʻi na suga toeina o le mea foga le umaga fai ai le sekoiʻiga alaku loka mai koiʻiga koe fai foʻi ua mulimuli mai ia kakafagau fai ua pei se ua fai ma vaega o le tapuaʻiga ma fai ma vaega ua masini ai pei la ia lea o se faiga e tusa ma le finagalo le atua e aunoa ma le vavaai lelei po o leā se kala le kusipaia pe ona fai aku o le tele o isi mea le faiga i tonu le lotu o agasala fa'aleiloga la lava siva ma fiafia ki apolo ia aisea leaga foʻi paule le mea magaʻo ki apolo o lea ia aua na iusi taʻia le upu a le atua o le mea laga le utupu i aso nei o le mea la le fesili lea po a fa'ailoga e loa ka keusiano moni po le fa'aolaina moni fa'ailoga na o lea o le pele ia te oe afioga paia a le atua a fa'afaigofia o le ola fa'apei o iesu ola fa'apeiaina e ola le valuga aloma faupasulu ma le fa mai auā i latou uma ua taʻitaʻina e le agaga o le atua o le kagaka ua fa'aolaina po o le keusiano e kupu o le meaga o lea taʻitaʻina e le agaga o le atua o atali'i i latou o le atua o le fa'ailogaga o le fanau o le atua ea e taʻitaʻi e le agaga o le atua okei ko la se fesili faafea ona fa'amautinoa pe fa'atinoina le gamea o taʻitaʻina e le agaga ua le kakalagoa agei ia i le afioga paia a le atua faafega galua mai le agaga paia o tatou lotu e moni alae iai le agaga paia o tatou lotu o laga meaga e fai mai Iesu e alu e fia mai langa paia o langa mea la le fai o fa mara malama e tatou o lana fionga o le kusi paia le ngang paia na tu sia le ngang paia so to make it more sure ia le mea le o le taitainga le ngang paia o tatou o langa o le fai kau kusi paia ma muli le tusi paia wa o le fina ngalo na le ngang paia langa o le si fai mo mai tawina so nei fai mai ka ko fa ngolango lang pa ia a fai me fai me lang pa ia ele a inga mal kus pa ia ele nga pa ia but don't be awanga ngalo le me le o le nga pa ia na tu sia tu pa ia ele fai mai foi lang pa ia ingi mea ele a inga male a kri malanga tu pa ia mano la il fai pus fuma lima o le romanga e valu mai a wa o to le maua le anganga i polonga ai pe fefe ai o to mo le anganga o tamafai longo inga o faafana win o faia tatou mafanau malo la o lo moli mau mai le lava anganga i o tatou anganga o fanau tatou le atua o sili e ke loa o o faola ke loa le le ese the spirit will testify e moli mau watu le anganga i lo anganga o o la tali o le atua ngali ali la ia le o menga o kango ko le la o tupulo lo fai le tua tupulo nau le upole tu per kala peteru fa pei o le kamaki ke ngau le sua susu le suia
o tupu lo fefe ma lo matau le tu o fefe ke sala a fa le tonu straight away run ile tu mo fa manga longa o e lo fa le pole tu o e lo fa ile kale sia le tu o ma o lalo lo to fa pe Yesu me mo fa penga o e ko nga me funga e ala onga le alu atheist ile lo tu le anga fu ile mo mau ya ile anga asia langa fu ele stanga tole tu ayala ona alu ole lotu porque siano langa fu o tautama ina tatu le tu awai la mo mau melanga ele alu kan ko langi lu pe alu fu ele tautama ina ia langa fu ele o ia ile nganga le pe la le nganga kalanga me o ile nganga tatu o nga fa mara mala tatu me ale tu o fa wina tatou fa na fo wina tatou fa mau fa ilonga ina tatou fa mau wina deposit tatou pero upunga fa nga i Filipi ma me fa pena ile tu langa vale tatou langa fa o fa ilonga langa ele fa pese ilonga fa pe o le leisa o la unga pe fa wa le leisa o la unga meraka so ke le fa unga fa la inga skama lo la wala wa ko me nga pe fu ile leo fu le leo ka kalanga ngai ka se ko kula mole hu le sa ave ko baila ngol fa unga ara mole fa unga mole fa ilonga ngai lo tato fa no le tu tato Christian there's nothing mysterious about it mai ya Yesu ke lo no fu fu ala nga le ka la lo fu men malu fa tai tu lo sunga Reverend mol fa mai tapsi mo la tau tu tapsi lo na lu le tate ye I tono mele tu le fa manino mai e le Filipi e lua suma male fa sulu ale fo ye tele no mai ye le peso e lua fa po valu ale mai tau pe ye se petena ingo o tusi e lua mal mol mau mai e lua e winga ile fa la ina o tangata ole pesili vo le sunga Reverend le o ole se fa manini nga lai titi ole vo baenga ole se ole me nga ye fa upu e lua fa mai singa ruenga inga ruenga ya le hui pai mai ya feso ia o me foi mai le tu ole pe o e o que ko enga skailile ole si mau fu ngale ai leva ai le atuanga male li enga ole tuspa ia ato pero on va tu stasi o tu la fono fa euro ile fa li wina ole tuspa ia o le statement nei o le mafai le tuspa ia ona fiti na po ko nga me vonga le you gotta interpret the Bible with the Bible fa nga tuspa ia fa le wel tuspa ia asia awal o bottom line nei i le metstona ia ta Thomas Oscristiano ole ia teule le lo tomalo finangalo ele se fiti na inga ile tuspa ia onga ole nga me vonga le keren ka o tata word place place of words e falling me fa penga pela le tala le fe me kala e fe o Filipinga e lua se fulu lua mai ina ia fa ola ina fa mai ia o tonga lulu ya malenga tete male fa mo ina ia fa ola ina o to o fa sa mo nga fa longo le leila e winga upsa mo falling mai a le nga lulu ya I o to male matata a to malenga tete ele ma fa yon fa ola ina ia o to ka no e fa kusa markala ale e fesunga e lua valfa mai a wa le lo fa tu no o fa ola ina ai o to ile fa tua ele mai ate o to a ole mea o fo ina mai ele tua no fa fe ngai lola ia le nga but it's always something ola ia ta to tele I va ai mo ai me ngai le fa ka fa upulunga ku por fa buila loifu ve mai ia il tala polonga mai ia o to nga lulu ia I male mata a to manga tete asia ina ia fa ola ina o to
fai kaulo lai fai pusifu malkolo makolo fai pusulua mai fai pusifu malkolo awa o le atua o ia le ngalua tonu ia te outou i lona fina ngalo lofa ina ia outou loto ma ngā lulue i ai ngā lai ke iloa o lava mai ia outou ngā lulue i ai man matau ato man ngatete fa ele sau mai a kako e sau mai le atua o le atua it's God fa mai ia fa palangi fa mai ile NIV do fa continue to work out your salvation with fear and trembling fainga interpret either way fainga interpret ele ska ko sau ka faltanga e fainga interpret and fainga interpret e ele tato sau o ele se meu ka o mai nga e au nga ila lo fa le meu fa tu fa nga le si va engol tu spa ia e fa liore si va engol tu spa ia amelen ASP work out your salvation with fear and trembling. Same thing, you can interpret either way. Amen. Ai o mai ia feso magaveso. O le alof tu no fa ola ina tatu pa ele se ngaluenga posisia me nge ke iwa o mikasesi. Ave mal fa pos fu kolo ole Filipi la vale lu fa mai awa ole atua. O ia le ngalue tonu ya tatu. Ma ai lo la inga il context ma winga o mea pe on fa tu o taimi ole fa fika ulinga iai mai ole okusinga iai atitilo le iai o kala le fa Paulo ia Filipi fa mai ina ia fa ola ina auto fa mai kala a Paulo ia auto nga lulue iai mata wa to man ngatete o mea e ao ona fai el tangata o mea ao nga fai ngei o le fa tonunga la fa Paulo mea le manga Paulo fa ia ko nga lulue iai man mata wa to man ngatete ele fa apela inga ia fa ola inga euko pa o e loa ua fa ola ina auto a kanga ko fa sa mo me nga fa pe i auto nga lulu ia ile mata wa to man ngatete ona ua fa ola ina auto me o lewo ka kala i nga ye tanga to fa itala va pe nga ye skala nga va e come for me so le overco mi milo le upole tu manga ia mai ele malamo singa fo uso po singa tu fine ia but ele tu pse me va pena I'm aware of me umale fai lunga po kalamenge mal pulela ale tatu ekalesi asia because it's not them o ke popole ai o le tua ko kasi le fai ele mea cuz po afa kionga ma o mengi ia teu le loto tangata you're not gonna see those people ile kaimi nga you only see Jesus ilanga no foa fa masino o mera va koi a kupse mea penga folinga mai ua mi milo ya u posunga sa vepo posunga to ina ise mea penga ele intention nga e folinga nga mi milo ongo e ia level limit o le tatunga ngana e ia level nga taanga o le si mei it's amazing ina ia fa ola ina auto but in the funny thing in Greek the same word falling of apenga ole upu ile Greek ole hina ole ina foi afa mai fa sa mo ole ina foi but that word is not in Greek e ka mai nga ole results le ole ola nga lulue ya imal mata o man ngatete ole fa ola ina it's not there mela nga fa ke ga ko ile fa sa mo a ka ulosi nga ingilisi fa tal fa sa mo fa tal mal fa Britania wa yaila kemi kupole la pelea a telefo isi me silia ku fa sa mo ne tatu tama ai lord fa Britania ila ole o case la ole fa pengala na fa mai fa menga ina ia fa ola ina o tu ai le ai fai mea nga e loa ua whaora ina o tau langa o ke usiano kau nga ola ngakeke kau nga lue ia e ma ola matau ele e kere maka ola ma e ola ngakeke ma nga lue ia ina ia whaora ina i oe no pea upu e lua lak whak so oe the condition and the results so we are not dealing with the condition of our salvation here we are dealing with the results of our salvation a lot of result ola ngatete mata ola ola fa paina o le la kusi Paulo i o mele kusi Paulo it's the condition o ka fa ola ina ele ma fa senga luenga fa mai awa ole alof tu no o fa ola ina ai that's a condition la condition alof tu no o fa ola ina ta to le alof tu no malesi me i asione
o mea ua uma ona tupu le kalangoa i Paulo mea ele mawhai ona whai tangata ele o whakongua e Paulo whai mai ia ko whangau fōwinga ia ranga le mwheska kong whangau fōwinga alawi mai ka Paulo o le mea moni lea ua uma tupu o lea o le alofu noa ua whaola i nai i tātou whai mai ele mai a te uto fo i lea a o le mea fua ina fua mai ele tama so o le sila mea ngai kaonga ai ma le tutoa i le ese ngau mea ia ai le whaapea ua whike ngai kala Paulo e Filipi ma kala Paulo e Efeso no o kala Paulo e whaia na Filipi the results of your salvation kala Paulo le whaia Efeso it's a condition of your salvation o mea ia whai ngau whaola ina o lea ngalue a iai mata ua ato mga tete o mea ia e kupu ia ke oi ngau e whaola inga o lea o le lofu no whaola inga e ala ili whaatua ai le whaapea whaola inga ka kou ngofo ile kia ioi ile Efeso nga e lua whai upo se fulu whai mai a wal o lana ngaluenga i tātou na whai i tātou ia Keriso Yesu whai mai lorai ina ia whai a ngaluenga le lei ngaluenga leila ia le ele kala le whai a Filipi o lea ngaluea ia ai mata wato mga tete ola whapai ina ola usista ia langa ua e fo ia mea o tupu ile whai upu lava lea lua Filipi sifuru lua ia ono o whai tau lava a mai lo upu ngā whau ele a onga man ioi a ele va ai ele atuanga o le kuspa ia atua o le final statement lava ngā ia e tusa ma le tātou hermeneutics o lea ele mwhai unga whitena e tuspa ia there's no contradictions ile whiunga pa ia a lea tu o nā lau mo manino ele ai se pite na ile whiunga ele se pite na le lau manino Filipi luas fulu lua la sa oa a pe o whasi upunga ina ia but that word hina is not in ole whaapalangi le upunga ina in order to but that word is not there in the original language so I don't know how the old man Samoan old man came mal whaaliliu lea ina ia whaola ina ai ina sounds lola ia is like a condition ngale whaotanga but it's not the case ia nga whapewe la ia neusisi o ke lua mimi loa upu ia marora whao ele ise ne kauskaka a whaola inga saule ngofo mamoe inga mapula leo o ia yanga me whaia ma ele upunga inga mai nga lue ia ele ma ko inga vau nga lue ia ea ka mai ako ko inga mot ole le ole tapisili de ole tapisili mul po ile ole po tau ia ia tuna pe wa le va le kinga le kinga ole pisili na sau mai lunga le YouTube le comment le tangata le sau ole pisili na pa fa mole o lea se au ala e loa i fō linga o le whao unga i se tangata pe a wha pea e tasi le whao unga na au mai e le atua ina wina o le pisiri sau mali tamta au po i le whai i le Tastuika o le tau kukulia pole atu nule mele pa un motu whaafitai e o le wāwhia se manatur kala le tasil whaunga ngol kala hanga ia kuspa ia so la ka ko whaafusili a whaapea la tasil whaunga o ani fōlinga o le angi me i loa ai il tangata o ele whauina ile mua ioane ngā e lua sifulu le kalangoa i ka ua ainga ile ioane ngā lua sifulu 1 John 2:20 ma le 1 John 2:27 me ngā le whakoe au kakumta upule whai ile hermeneutics me ngā e kerenga ka o le inclusio ile ngā ngana lawa ia wha so kuspa ia kusape ia o le sipangi ngā le lunga le sipangi le alo ai sanguisi ai me ngā le ba pega ia ngā mele kusala o le tali fusili lea whaingo fia i o le tali fusili a tangata lea o longa kari whaimai whai upunga lua sifuru mai but you have an anointing from the Holy One kari lea whaimai rola ia and
and you all know ole an ASP nga and fa mai kala ale NIV fa mai and you all know the truth ole fa ilonga e lo el tangata ua fa wina po ua iai le fa unga langa ole upu le fa nga fa wina ale upu common ya tatu fa unga fa mai and then some other pastors some other Samoan guys make it a big deal le se ngole upu fa wina mal fa unga wa a e manga ese mfenga ese nga foi kusa mfenga kusa ole unga la kala ngaunga le fa unga ngaunga fa wina ai si me nga o ngaunga ole ngaunga era kangi ese me ala fai mana ngaunga la ka ki le se ola le mingoi so ole me ala le ole ngaunga la mingoi ko me vunga le going your going is not good falling on my going it's a verb but in that verse in that sentence it's a noun it's a que ko le fasa mo ole ngaunga mingoi ole ngaunga ngalue pa ka ku yang al fale ngal mele English practice tulanga na ol tangata la we fa unga ole mele lo ai se tasi o ia le fa unga ia pol fa wina tu sa ma pula fa ngal pus pa ole wa loa le upumoni wa loa me mon langa ya langa pe ka fa pe mana tu tangata langa ko nga me vungale os kasi wa fa unga o le fina ngolo le tu go suile suile kaukala me vungale alu kaukala nga ese pe kongi fa pe le pela o fe au ko uru kanga pe pipisi ku vai ka ele ka ma ko uru lalo fa menora fa unga me nga ma fa pesta to isong ma fa penga let me tell you clear fair and clear ele se me fa penga ku spa vanga ngai lai le o se ka po inga sa o to ia nga faila ia o to posta si o faile me ele ing fainga vai e nguma pisi ronga stage le ing fainga kalonga pela o mem ko o kanga le ing me fa penga que le lo plat fa unga nga dia linga la ngelo fa unga nga le ka ka kuspa i o fa unga o tu sama sile si ma fine position le o le fa ilonga i loa le fa unga ile tangata o le nga venga fa upunga o le fa mai o ia te o to le fa uina mai le pa ia mai lo ia o to loa i fo i mea uma o le mea la i loa ka fa uina o le loa e loa le upumoni ma esa vale tu sai o le mele lo fa unga stangata o le o lo mea uma o lo le truth because o le context le o le fatu stu sanga le o ese me fa ko fa ka fa upulunga aku ma fa upula lo ifo fa upus fulu ivala ngai fa ku sai Paulo i el avaenga ia avaenga funga le o ese me kala o ye Yohani me kala Yohani o le me o ese ilato o nga le ni o tato au avelo la to wo e loai e le ni o tato ilato fa upunga sfuma le iva saulo la ia il fa upu e luas fulu a makala val fa mai er kuspa ia mai but you o to e saulo upunga pat po ole a fai po po le o ai lolo la ia le o le fa fe ngai o ka kala le kar ngoi polo o ka nga o fa fe ngai o tangata ia o ese mai polo but you o to o ia te o to le fa uina mai le pa ia ngol mele kupu i wo i se uri o ese fa nga se ma claim o lo ia ila to le fa unga a le fa longa sa o ai lo ka fa unga o le tu mau o e loa le upumoni le kakar ngoi kalu sinmo o fa longa i loa o Cristiano o fa tu mau wina fa ngoi loa o fa longa i loa o fa wina o le fa tu mau wina ele there's nothing fancy about it Paula val mela yai o e ola e fa pe Yesu fa upunga sfuma le iva o la to ia le wo ese o fa fe ngai kanga kai ku se yoangi o kanga kala o tu se yoani o lo yai le fa wina me nga fe mai e lola ile il fa pulu lo fiku au le fa unga wa ya te to amen so o ela wo ese ele o yai se fa wina o fa longa la o fa wina o le loa la si tu mau le fa tanga e lo tangata o fa wina moni o sili tele la vale nei sione
whapena ona atangia mai pema malangona ina i tangata. O siri ngei, e aonga fesili e tangata, pe a hau koe ngā mea ngi, ma koe ngā mea le mangingo. O siri ngei, o tusai ma le whaasino mai, ale tuspa ia le ngei mau me fai. O keisi la whaunga. O kusai ma le whaasino mai le tuspa ia, nei mau whaunga e fai nei. Ia wo o koe ngā mea whunga, alua o fio kami solo, fio e alo solo kuspa ia fai mai lo. Ia o tuspa ia ala ana ia. Ia ua kili se ai, sainga msapangi, masingi ma. Ma Adelaide ia ngai koe ngā mea whapea. O ngā, o lesi whai longa leo tangata ua whauina lea. O mulu tai a fionga pa ia a lea tua. O le whaunga e whaamawhai ei tātou. Ina e whapena o tātou la ina leo langa whaaleanganga. A ku se siku o le whaunga e mawhai e tātou o na fua o leanganga. Whai mai Galatians ngā 5:22 a o fua o leanganga o le alofa, o le oli, o le file mua, o le onsai, o le mata alofa, o le anga le lei, o le whaamaoni, o le anga malu, ma le le ngau ia, e le whaatula whanoina, mea whapena, o awha ilonga e loa ia kanga ua whauina, fua o leanganga. E langa ia, koe ngā mewhunga le e se ale mafau faula ia pe ka il fa unga pe me nga uto lau ko ngi o le fire la unga o le me funga e se lo le comfortable ke la unga ya wanga ye personally wa o ka le ka i ro ngara e le fa winga ma le ma sang merang pa ko ka me funga le o ka le la unga le a minimal aluia ma a fape e fia amen ngu ai nga la e lucia concentration of la a lucia ka nga pe fire ke le pe pa la ko se upu amen la ko aleluia e nga lo ko nga me nga la fe mai kala a yesu fuluongo yohane fa pe futol mai a maliu mai o ia ala fakau le anga pa ia mai o le anga le tupu mai ele upu moni ngala ia mai e ta ia ia te uto i upu moni uma me nga loa ia ka ka fa winga langa fu o le anga pa ia o le fa unga o fa o la me fa o ka ko ele se fangu fa i le anga pa ia me langa le fe me lo kala a yesu i a sa le anga me anga ia fa ta i uto i upu moni uma. When we have that anointing, menga kupu e kako, ta to ile lo o pumoni uma. A ko nga me vongari, le ka nga kala e nga se sema perfekange, ai mo ko se ale lo kuspa ia. La ka unga menga, se fa unga. Ranga fa unga sa ale nga pa ia le kala ngwa Yesu i o mea uma fa melta ma e mala mai ka ko sia ungol fa unga le nga pa ia le mai nat ta ia te uto i upumoni uma fa posu kolu sa fa posu fuma lima fa mai e maua e ia mai a te kala le Yesu fa kaule nga le ma fa ilo atu ai ia te uto o mea uma la nga o Yesu e lo tatu e ala le nga pa ia in this context mea nga arkanga ka ua fa wina mea nga ka ua ile fa unga le le ala koe fa mausali e yoange ile luas fulu ma le luas fu fikole o mka apule yoane fa mai kala yoane a volto o fa unga wa ke oko don't let anyone teach you ma o le upula le kele nga fa le va pe ele ka kele kuspa ia menga ru fa ko o ke for how this thing being made a big deal this word Creole pe a verb Christmas pe a noun nga ia riali ia mariali rola ia le ile mo cornito lua cornito fa mo lua kasi mata mo lua kasi a esela ia le term la fa nga le fa mai ia kala a Paulo ya cornito o le fa tu ma wina fo ima to fa tasima auto ya keriso manola ia mana fa wina ita to o le tua le o le ku le fa ia le me le fa mai lola ia le o le u fa ma fa ilo nga ina mai ita to ma ua fo ina mai le fa ma o le nga ia ita to polu le me manga ia nga fa ia le tua nga o le
wana whauina I tātou. O le kangaka lau whauina, le ngā koe, ua whaamau whaelongaina. O le si upu ngai whai ngā il whasa mua mai, ua fō ina mai le whaamaoni o le anganga. It's a pledge or a deposit e whasa mua ia o le whaamau. Me vongale, ai alu e whaisau whaakaua kongi le kupe deposit. Ka o mā kongi usila ke minga, o kusala alu e whaamau, le pai se mea, you're responsible e kongi whauma. O le mea langa le tupu ia tātou I, o whauina I tātou, whaamau whaelongaina I tātou, ma whaamau wina I tātou, lau deposit kako. Lal mea deposit, lea nganga pa ia, again, mea nau whakoi, mea ia, e tupu le teimea tasi. Whai e le tangata e toa tasi, o lea tua lea, I lea nganga pa ia lea. So, come back to your question. Jone, I fsili le YouTube. O lea se whailonga I loa, I tangata ua ngō whauina. Ia whawhai ngō whiska. Fōlinga ia Yesu. Fōlinga ia Yesu, whamai Yesu le matai o sukasi. Lua iwa mai, o a moina la awamo, ma ia o tō whaau ia te au. Menora ia, awa uleanga malu, ma le loto mawalalu. Na eres kāka whamai ke le whaunga. Al whamalunga ia. Iyo, e le malu, e malu. Ia, mafua o le anganga. O le mea kau kaka whauinga. Ola whape Yesu, ola wha kerisiano, ola akangia mai, o oe wa whaolaina. Pero kala le whaia Filipi, mai whai mea ngā ina ia whaolaina I o tō, no inga, whai mea ngā ole anga malu ma le o ngā tete mara matau malawa, e atangi ai, ua whaolaina o tō. So in this case, e tau mai ai, ua whauinga oe, oe o tangata whauina. Langa a kaulo whauinga ingisi o whaaputonga, ia o le mea ngā, o ska kai ele pawa, a kukusa lea al pawa ngā wakia oi, mal pawa ngā mai a, kusa lea al pawa ngā awikakaro I kalesia, e huinga se mea alofa, ma maru si ango tangata, e leske si ango o whamea alo whaina ele mawhau, no inga lau kala, waka mai kele, leska kai le makua ka mai, a kukusa lele mana la ia, e whaonga ina I tātou, e tusa manga wa awa mai ele atua. Ele vapeo kele le manga aresi, ala kikir manga aresi, kusa umamalo sio kako mana, asia, ka same spirit, kusa whaunga kako, kusa le anganga lea fio I tonu I tātou. Mea ngā, ele pipikola I lea mea o lo talo whaalua mai lau whaunga. That's another whole story. That's another whole story mai whaalua, whaafia mai. E se whaunga nge, e se whaunga kai au, e se whaunga. Le ofu, lea mai le karavonga le ia e lia mai sei. Karpi ke pe mea whako ia o le mnerix, le interpreting. Whase la kausa ngalwa o le whenkoe, ma whenkoe. O le whenkoe e whaisi ese o mea la kupu. Whakawhanga o ngei a loku angawhila so Pentecost. O le sifo I mea ngai ke le kala whai. Al tangata I o wha wina, ka lai e le wha unga, wha whengo whiarkala, o la wha pe Yesu. Mai polo whaataitae mai a pe onga o whaataitae e le ali. So, e le ngi mea whensi whangai o ngai. We are all human beings trying our best il sosuan mai le anganga tātou te ola whapeina tusa malfina ngalo le atua. E le ngi mea whangare whai keke li I langa o le whaunga ngai. Ole, a ke whakamala I le mea ngai ke le whaunga. Malo whakatei atu lau sunga ho ua malama le pasili si uso le po si tu finele ele si fa iunga e tasi al fa unga ele tolu fa ni fa tasi fo ina mele mana ele mai fa alua ia me fa tolu tasi ana o mai ia whakatei atu molo taimi lau sunga brevi mole nefia ia le malo malo whakatei fo I mole fa abano ina lau taimi ho il fa manga io o atatu pesili o kalamini ni fiafi ia pula bonole foi sau noanga mumuli ia ona fa o mai ta po kala e se stana pa me fa ftai tu lo sunga ftai foi le team le media mole ngaluenga matango fiele ne fiafi
pa me talosia e fai pia me whamanatuga e le o ia i tāua se atoatoa poto lava le tautai e isi akunga e o mai e le pauluvaa koe hoi lalo e ia mea vapenga i o rafu se ngana ua le tautamali matua atu ia te o Samoa ia ole nei tu la le fia nau ta inga ia fai al finangalo le tu le ai ma se fa moe o kako sa ako ma le pa o le mautino tu sai ma mea manino ma mai o io ile o nga fa val tu swa ia ma ngalu me le nga ia e tatu tam fai tatu te ususta ma multa ia hanga le mele li ila sunga ia ma tatu umonga luel nefia ia me se o le fa sa usanga fa na o le tu o yo ma mai le nei au unanga fa tauva ia le li me uma ona Yesu amen malo ia Samoa le tatu po kalamel na le nefia ma lo fa te fo ia pe fo sa no atu le fenga nei ai se sasi ia la fo nu le ai na pe la fo tala ia talo tu fo ile fenga malanga sunga pa fenga inga mar per tua ina ia fa pe ona tau nu le uto i fo nu ile manuia ma vi ia ile li atu felo ai la so pe tu sai mal fina ngalo le tua ia o tatu po kalamele no swa po Yesu amen no